kumugurisha muri Las Palmas barongera baramugarura baramureze bamugurisha Las Palmas barongera baramugura bamugara muri Barcelona. Hanyuma Gavi we muramuzi yari yaravunitse ariko n'umwana wabo Casado we bamuzamuye vuba hanga Rorenzo yavugaga cyana gatandatu neza cyane yagazamutse nyuma y'imvune ya Marc Bernard ubwo bamaze kuba batanu. Hanyuma hakaza na Realmadride imbere ku rundi ruhande batandatu academy graduates. No mu basimbura buriya Dani Olmo wabaye registered ejo bundi nawe ni academy graduates yabo ku myaka 16 bamugurishije Dinamo Zagreb aza kuva muri Dinamo ajya mu Budage baza kumukurayo baramugarura. Ikintu cya mbere Barca ifite rero yarabanje afata iyo DNA ya Barca iyo mikinire yo mu bwana nyine baba baratojwe muri bamaze arabwira ati sasa ndashaka ko mudakomeza gukina bya bintu bya tikitaka byo kuba gusa muri rayinga kuri possession ariko mugenda mu buryo bwa gahoro. Yarabanje arabwira ati hari ikintu kitari muri natire yanyu mu muco wanyu batabatoje mu mikinire, ikintu cyitwa imbaraga kugira nyine lokote physique iri hejuru. Ikintu cya mbere Barca iba yiteguye kwicisha Real Madrid muri izi match Rorenzo ni ikintu cyitwa imbaraga. No kuvuga ngo physical uburyo bareponda uburyo biruka ubibonera n'umwari kwa Hans Flick ubibonera mu bintu Hans Flick yakoze muri coaching staff ye. Umva batoza bafasha Hans Flick mu kijyanye no gutegura imbaraga z'abakinnyi. Umva aya mazina afite umugabo ndavuga aba fitness gusa yego afite umugabo witwa Juriotu ni head of fitness training bwa umuyobozi nyine mukuru ushinzwe bijyanye na fitness imimerere myiza y'abakinnyi n'imibiri y'abakinnyi na fitness. Afite uwitwa wa kabiri wa fitness witwa Pep Conde bamwita field fitness coach ushinzwe fitness mu kibuga. Akagira uwitwa Rafa Maldonado nawe ni field fitness coach niwo n'undi wa kabiri ushinzwe fitness mu kibuga. Akagira witwa German Fernandez ni gym fitness coach ashinzwe fitness ariko muri gym fitness ariko muri mu Rwanda turabagira. Afite abatoza bane yita kuri physique y'abakinnyi bane. Yarabanje arabwira ngo mugomba kubaho mutyaye mugomba kwa muri sharp mugomba kwa mwiteguye kwiruka. Ibyo rero bimufasha iki? Barcelona uburyo ikina na Real Madrid arababwira ngo tuzajya tugenda nidufata umupira twe tugiye kwataka nka Barcelona uri mu kibuga cyacu mupasanye gahoro Mbappe baraza gupressinga barazana na ba Rodrigo Gosh barazana na ba Vini iri ari nya batatu b'imbere. Umupira ari mu sora muri defense ukagera muri zone ya mediane bagiye kutunganya kwa ba Casado kwa ba Gavi no kwa ba Pedri. Ikintu cya mbere Real ikora nk'ikosa aricyo Barca yita profita nuko Real Madrid aba Mbappe iyo umupira ba pressinze ntibawurekipere kuri ya zone ya defense ya Barca. Iyo ugeze hagati Real Madrid hagati ya mediane yayo na attaque yayo ntago habamo kugaruka kw'abataka ngo baze gufasha mediane, hasigaramo icyuho hasigaramo intera nini. No kuvuga ngo baro igeze hagati kuri ba Pedri bari kwitunganya bashaka kwishyira imbere bisanga aba mediateri ba Real bakamavinga Bellingham na Valverde bisanga baje kubegera kubera ko Mbappe batagarutse ngo bagabanye espace babafashe mbese bababyigira aba mediateri ba Barca bisanga aribo bagomba kuzamuka bakaza mu kibuga cya Barca gusangayo bari abasore barimo ba Pedri ba Gavi bafite umupira. Iyo baje ni murebe icyo Barca ikora rero iyo aba mediateri bamaze gusana baza baro bayijugunya neza ku bakinnyi babo b'impande b'imbere Idaramine Yamal cyangwa se umusore witwa Rafinha. Ikintu cya mbere bahita barirayingaho ni pace. Nakwa ngo Barca mu kibuga cyayo ikina cyakino batojwe cya possession. Ariko binjiye mu kibuga cya Real Madrid bakina jeu direct babimix ari bibiri. Jeu direct ni kuya mudapasanya passe nyinshi ahubwo direct muhita mujugunya baro imbere mukarihanga ku muvuduko kuri pace y'abakinnyi banyu b'abawinga. Ni murebe ibitego bya Barca byose ko Rorenzo yabivuze tugiye kubigarukaho. Igitego cya Lamine Yamal ni passe bamuhaye ari ku ruhande passe ndende
yarimo n'abakinnyi ba Real Madrid b'abadefanseri arashota agombora igitego. Nimureba igitego cya Rafinha cy'umutwe ni baro bafatiye mu kibuga cya Real Madrid, barayiransa ari baro ndende iza mu kirere, aracomoka wa muvuduko navugaga, aragenda kozaho umutwe, barudiga abanyuraho mbese aratsinda. Nureba igitego cye cya kabiri bamupashe baro ari kumwe na Rudiga, ariko bayipasa imbere ya Rudiga nawe ruri imbere ayireba, ukurikijeho bayipashe, Rafinha ariruka amucaho afunga baro arayisunika atsinda ikindi gitego. Nureba igitego cya Balde ni baro Real Madrid yabonye corneri, barisikuraho bakora contre attaque ari batatu, Lamine Yamal arayitunganya ayisunikira Rafinha, asiga abakinnyi ba Real Madrid, yisanga asiganye n'umudefanseri, aramucenga asunikira baro Balde arashota. Pes yarabwiye ngo mugomba kuba mwiruka muyirusha imbaraga ku rwego rwo hejuru. Kuki se bigaragara kuri Real Madrid gusa riga icyo umuntu yakwibaza kuri Real gusa Bayern yariye bingahe? Ndavuga urumva batsinda ku cyo mwuka nabonye Rafinha nyuma ya match. Rafinha yavuze ngo ejo twatsinze Bilbao, ariko Real nayo twagarutse, yavuze ngo twagarutse kuva gutsinda Barca aricyo cyatugarura mu bihe byiza. Like gukora match nk'imbere ya Real Madrid umaze igihe utsindwa imikino isanzwe muri shampiyona, je nabifata mu buryo bubiri, ariko n'intege nke muri squad ya Real Madrid cyane cyane muri côté défensif. We aragaruka kuri Barca, turagaruka kuri Real byihariye. Icyo we yaravuze mbere ko dusubiza cya Barca, yo ikigaragara byo nta gushidikanya, Vasquez ntago ari mu defenseur Donatille, nta kabiri bafite. Mendy mu by'ukuri mu bakinnyi beza bagutuma batanu beza, even ni 10 bakinaga, Mendy ntabwo ari gitanga. Axe kuzana Tchouaméni ukina muri Mediano kamuzana nukuza kumuhengeka. Mu yandi magambo by'umukinnyi w'umudefenseur Donatille Real ifite numwe ni Rudiga, abandi batatu no kwiyaranja. Nubwo navuga Mendy ariko nawe simwemera nk'umukinnyi wa hatari nubwo akina gatatu. Iyo naje ukareba rero no muri Mediano ari kwa Kamavi, icyakabaye kibasova cyakabaye kinaturuka byibura mu kuba yabifite abakinnyi bava imbere bakaza kubafasha muri pressing. Aba bitwa bamba Perero na Bavini barahagarara, ntago nyine babuja mu kugaruka hagati cyane ugereranyije na travail barafinya na Lamine Yamal bakora mu gufasha nyine impande zabo mu kudefanda. Icyo rero kiragenda kikabica cyane. Hanyuma ubwo Real mu gihe ikeneye kujya ku isoko, Barca yo ntekereza ko icyo waruvuze maybe ku makipe yandi ntago nyine bashyiramo effort cyangwa se bashaka kugera excès de confiance. Karaganese ni gato kandi ni gato wenda twe tubisobanuye twe dusanze ari equipe perfect, ingufu bakoresha maybe transition, ariko ku makipe mato iraregeza cyane gatsindwa mu buryo budasobanutse. Kuko ntago mbona iyo raje wa magani ku makipe mato, ariko icyo kintu cyo kugarida iyo consistency inatumye muri La Liga bashoje phase ari barushwa amanota 6 na Atletico, birakwereka ko ari travail akwiye gukora Hans Flick kugira ngo nyine ajya garida nyine icyo kintu cyuko match